yang jongi kam Meghalaya SSA School Association Central Body lengba kani kerwo khubor ni pentip shapi baro kino hikai SSA hapo ka jala Meghalaya ba ngin sapelong ya ka general meeting jong baro kino hikai SSA haka jala jongi haka country trick jong 9 December hapo madan student jaya Shillong haka por kharbe beji men step hakani ka general meeting ngin sayo ban penshai hakabayade bat ka jingkhot ya kren jong ka sorkar jela lengba katnat pule puthi hakabayade bat ka mat jingdawa jongi kino hikai SSA na ka sorkar na ka benta ban thau ya ka polisi hakabayade bat ka job security jongi kino hikai SSA kumta sisin ni kentu ya pi baro kino hikai SSA hapo ka jela Meghalaya papin yami renti banwan syakani ka general meeting kaba ngin sapelong haka country trick jong 9 December hapo madan student jaya Shillong haka por kharbe beje men step